Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbige keeti namfulun alufattani hamdasanain hazrata kuttamwani Ahmad Habibasha kaitu rabbige ma salawattakun lo bege wedme fonuwani devuga kadamige iswerin insaf lob kurawwa insafir fandiyarun lobet dariwarun ade wadagent bebe emme hazirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade ei dehas nawar mana haruge ramadan mas komme honihiru adi komme homa ade budaduwe gerega aluganu dihekon egara jande anunen tv karga faawak kollagen show belmattaka ade mi show kiyani divessaku dekun indiaga mashu tv presenter ekam gawa rilwan rile dekunu indiaga sagafe bada tarikataka tarikh badalu mattaka kure mi daturuge program bada nimma dafa aluganu hitangeri aluganu wes dambenu me dekunu indiaga tariha tarika badalu mattaka egonge mustandi tariha sagafen aluganu wes tajriba kollam beenu me men suwada ki ehme kam gawanama aluganu men wes hama mifadan aluganu menga tariha tarikata mustadi mazi aluganu men faturena dakka den eba jehenun heye mi dakka dejje kam gawanama aluganu menga dive rajyege faturerikan itura fulawegen danunto men saf kanje fa mawluaki faturerikan en harufatka gendi mattaka dive tariha tarika ge dawro ade aluganu menge faturerikan ehen harufatika gendi mattaka med ebaje aluganu menge tariha tarika beenu emme furem gotka hifa miyadu mi tariha tarika ge emme bodu dawraki faturerikan harufatika gendi mattaka tariha tarika ge emme muhimu dawraki aluganu menge mihal libifawa gudurati tarikata itura furihame beenun kurun e tarikatan aluganu ebaje itura fula kurang nawarstek haddiya gawtoga auz bismiki af aluganu faturerikan fashagen ai gudurati tarikatoga macca barosa wegen aluganu menge muud aluganu menge domwedi ganda aluganu menge muuda aluganu murakatan edo faturenna wiking deas dihawana haru aluganu me faturika fulagen gos mmprc ge namuga kumfunyang fedde adi aluganu me sun sand sea maraka duniya promote kore natija ge gende nimigen di haru ekani wes aluganu midihe rajyamani 1.8 million faturenna waregina faturen asa nimigen di mahu ekani nimigen di hafta tere ganun kamennege dihas faturen midihe rajyan aspawani eveje kam gawanma mi aluganu menge dihe rajyik faturika oin hisab naves ehen harufataka med gendam beenuwa kam gawanma aluganu men hame ekani faturena dakkamvi aluganu menge domvedi kande no aluganu menge muude vesnu aluganu menge riti muusume vesnu aluganu men dakkamvi aluganu men dibifa fengandu taka aluganu menge kulitaka tanta dakkange baje kulita dekkijekam gawanama aluganu menge tarikata himene guduti tarikata dekkijekam gawanama faturering itura kamudan edantam badadan annane tebe fronu go wada gannawa laamugam parifengandu dakkafikam gawanama alunde yage faturering ves parin uduhila fanna fada laamugam ge parifengandu badadan annaneka mi aluganu menge tariha tarikaga dawraki faturerikan hen harfatika gendi mattaka ade aluganu menge faturerikan ehen harufatika gendam beenuwa kam gawanama tariha tarikaga dawr war muhimme dannawa fadan ebaje e tariha tarika fanniyata gulwada tebe frun alugandak wada gannawa vilatke gomaka vilat gomta gawara furihame wara bodu ko bawa marukaze mauraze vengo immersive experience eki me vengo immersive experience ga dakwa deni mashhur kurehunteriya vengo ge kurehunta 3D ko aluganu men udumati badalum eenage me mashhur kurehun kam ga starry net fenige bade me mi tariha tarika ga aluganu men ge dawraki ebache mi tarikata ves fanniyata gulwagen dakwa de kinatto wani aluganu men mi holun dorum wadigen anneru bodta kurufan e jihad aluganu dakka dejje kam ga wanma kaluwa fomme ge faturen daturu kura ihsas emiuna kurejje kam ga wanma e faturen mi tariha tarika lobe tariha tarika shawgari wan kam mi aluganda yagin kam ehen kamun faturerika hen harufatika gendi matta kadive tariha tarika ga dawraki mi tariha tarika aluganda eba jehe fanniyata gulwada gen tariha tarika shawgari gotege eba jehe faturerin aluganda me dakwa de ade aluganda mege detin duas kuren gosden hokuru miskita asruna mada kandima kori gotun alunda deuni tankolen avaha enkam alunda hitangeri miski washa hingada fa miskit kori miskit kor maulumat borta kiyadan me wadagan tibe emme haatirin aluganu miyan nagadafkam gawan anu ragal kanu wes fene namaves eta defori maulumat kya metti aluganu miyan wes madui aluganu jewni diha bar anu ala aluganu da ham kollam beno wahakeki med mifada asari binata aluganu maulumat for ko der dimawa mastatan aluganu hallu ko genne aluganu fature harfatka gende veni e maulumat borto ga akuru defori kudikam aluganu kanu wes kiyon den anu hingadafa diei darul asara wadigen aluganu tahudu taka running rastakadunna running tahudu taka kandiya badiya addana full fenigendi names etantagas defa hori maulumat kya matta aluganu jani aluganu miya gudur bindage gudan owe kiya
mihevje kamga waanma alugan menna etanta faturena emme furhem got kan udekkene alugan menna musandi tariha ka sagafata lifa bave mi tariha sagafen alugan me bajje ege me furhem got ka dakwade mi fada tantana gos hingalafa dombandara addane ara hamamun kiwegen to etaga audio visuals nuhunnam vi headset jahalumun china bahun nota faransesi bahun e mawlumat ehuna for kon nudenvi adi kobato alugan men atkon smartphone QR code scan kollum e mawlumat alugan men libena gotte med hadadange bajje e erun alugan men tariha thaikaya faturani lohulu wegen dan e tariha tarikya em lobeje shawgwerive alugan men faturari kan hen harfatika gendevene ade alugan men dive rajyaka mige de tin har kurin hosted tourism fettiken dia alugan menna mikam fashion diero alugan menna tafaat etke wahak tak adegen dio bayam men nazar ga mi alugan men dihe rajige faturari kan sagafata tariha adaka de agulwage kurieruma elun fiewalaka ver ane bayam men nazar ga mi alugan men fahatan elun tin fialu miyadu alugan men dive faturari kan harufatka gendumatta ka tariha tarikya ga daru tariha tarikya ga wahaka dakar alugan men bajhe mi homestay tourism dihe rajige fulako alugan men dive hinge adaka de taka sagafetan e faturana dakwade alugan ge rahumetteri ihaddu japanun as e rahumetteri aun gadko dekki wahake ki japan ge adaka da hadariche japan men hada hamajillan dannanto alugan men ge dive hinne kiyes eha meriti dirulme ge olebe alugan men ki islam meriti adatako zinatere fawa bay alugan men ki keuma sufra kankam ga em meriti misal gen gule mio mi misatan algun dakka jekam ga wanma algun me tariha adaka dak e algun faturi kan kuriya dagan dan algun me ki islam merit adaka matcha bina fa bay e jekam ga wanma algun muslim faturi mes dihe rajya yenevene ehen kamun faturi kan ehen harufatika gendima dihe tariha tarikya ga dawraki homestay for the tourism tag ehiga algun me faturi na sagafata adaka ma dakwa de dan adan fattams dannawade algun rilwan episode bada fa dambelum miye in dekun india nas alugan me fatureri kan harufatka gendimatta ka mifada rilwan dekfada alugan me diheraj zakkaf kam gawanama e gudurati tarikato gehiga alugan me diheraj dekkidan alugan me fanniyat gehiga tarikata ka tarihu dekkidan ha me fada alugan miharul masata hallu kuredan adi homestay tourism fula kuredan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh